Azam Rwanda Premier League. Umwaka w'imikino 2016-2017. Amateka mu mupira w'amaguru yaranditswe. Shampiona yatangiye ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2016 irangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 5 2017. Iyi Shampiona yegukanywe na Rayon Sport itwaye igikombe cya 8 mu mateka ya ruhago nyarwanda. Shampiona y'umwaka yitabiriwe n'amakipe 16 ariyo Rayon Sport ikunzwe na benshi, Arpl FC ikipe y'ingabo z'igihugu, Police FC ya polisi y'igihugu, AS Kigali y'umujyi wa Kigali, Bugesera FC yo mu karere ka Bugesera, Musanze FC yo mu karere ka Musanze, Mukura Victory Sport yo mu karere ka Huye, Espoir yo mu karere ka Rusizi, Etincelle yo mu karere ka Rubavu, Kiyovu Sport bakunze kwita Urucaca, Sunrise yo mu karere ka Nyagatare, Kirehe FC yo mu karere ka Kirehe, Amagaju FC yo mu karere ka Nyamagabe, Marine FC y'ingabo zirwanira mu mazi, Gicumbi FC yo mu karere ka Gicumbi ndetse na Pepiniere. Rayon Sport yatangiye Shampiona yiyubaka izana abakinnyi bakomeye barimo Shassir Nahimana wari uturutse muri Vitalo, Musa Kamara utayizamu ukomoka muri Mali. Iyi kipe kandi yaguze Rwatubya Abdul, Rwigema Yves na Nova Bayama bavuye muri Arpl FC. Iza kugura kandi Romami Frank wari uvuye muri Musanze, Ishimwe Issa Zapi yakuye muri Sunrise ndetse na Senyange Ivan yari ikuye muri Gicumbi FC. Aba biyongeraga kuri Mutuyimana Evariste umunyezamu wari uvuye muri Sofapaka yo muri Kenya. Aba bose baje biyongera ku bakinnyi basanzwe mu ikipe, bashyira hamwe bagaragaza impano bahatanira igikombe. Abakinnyi bari barimo bato, icyambere twari kuganira kumvisha uburyo bwo gutwara igikombe cya Shampiona, kwa benshi bari bataratwaye igikombe cya Shampiona, kumva n'agaciro ko gutwara iki gikombe. Byaradufashije cyane ndetse dushyira hamwe dutahiriza umugozi umwe, ebana turavuga tuti amafaranga yaboneka ataboneka, intego yacu nuko twatsinda match none tukarekera amanyuma. Nicyo kintu cyadufashije kuko byaratufashije kuryo twabashije no kwitwara neza cyane. Il faut chaque personne, chaque umuntu agwanira umwanya we, urumva, kandi agwanira umwanya we afite ya yindi gukorera hamwe n'abandi, urumva, nta bintu byishari ariko performance niyo izagushira mu kibuga. Ibyo bintu byaradufashije cyane. Umutoza Masudi Juma yagiriwe icyizere cyo gukomeza kwitoza, ahabwa amasezerano y'imyaka 3. Yaranzwe no kubaka umukino ushingiye ku bakinnyi bo hagati benshi ndetse no kugira barutahizamu bakoresha amayeri menshi mu gutsinda. Masudi Juma yakunze cyane gukoresha systeme ya 3-5-2, systeme itaramutengushye ndetse no guhindura imyanya abakinnyi bakinamo. Ikintu cya mbere nuko twashize hamwe. Au début abantu bose buri muntu yakora akazi ashinzwe. Abafana bakora akazi kabo, abatoza bagakora akazi kabo, abakinyi nuko, abayobozi nuko. Icyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye iki gikombe tugera kuri objectif twari dufite tugitangira Shampiona. Umwaka wa mbere nza muri Rayon Sport nta comportement nyinshi z'abakinyi arinzi. Urumva buri muntu yavuye aho yavuye, comportement ziratandukanye, ariko kwa kundi ubana n'abakinyi uje ubamenya. Cyo ni cyambere. Ikintu cyakabiri ikintu nakoze nuko nabaye hafi y'abakinyi, nabaye nk'ishuti y'abakinyi, nkayese ya kuba fair, kubumvisha ko sa amafaranga gusa mu mupira, kuko ingene Rayon Sport ibaho buri muntu arabizi. Numva amafaranga ava kuri stade, udasinze rero bibazo kubona amafaranga. Icyo ni ikintu cyakibiri nababwiye. Ikintu cya gatatu nuko buriya umuntu ugira objectif ugitangira, nta objectif ugira hagati, oya
nimba ushaka kugera ku kintu objectif urayitangira au début hanyuma ugasaba Imana igagufasha nawe ukabikorera urumva cyo ni kintu cya gatatu nababwiye. Ikintu cya kane nuko nababwiye ko nta bintu yalane passe ngo umukinyaje ngo arimo gutegereza kanaka kine Musa zaruha ngo nanje zakina oya. Shassir Nahimana yagize uruhare rukomeye mu guhesha Rayon Sport igikombe cya Shampiona kubera ubuhanga bwo gutsinda ibitego haba ibyo mu rubuga rw'amahina inyuma yarwo ndetse no gutanga passe zivamo ibitego. Nahimana Shassir asoje Shampiona za Rwanda Premier League 2016-2017 ari umaze gutsinda Rayon Sport ibitego byinshi, ibitego 13. Mu bakinnyi basanzwe mu ikipe, Manishimwe Jabel niwe wahize abandi mu gutanga passe zivamo ibitego muri Shampiona. Uyu musore yatanze passe 11 zavuyemo ibitego. Iyi kipe yambara ubururu n'umweru yagize abakinnyi yasimburanyaga mu mikino itandukanye, ariko by'umwihariko Kwizera Pierrot akaba ari mu kintu utarasimburwaga wakinnye imikino hafi yose. Pierrot umwe mu bakinnyi bakomeye muri iyi kipe yagaragaje ubuhanga ndetse no gutsinda ibitego byiza, akaba yaragize umwihariko mu gutsinda ibitego bya coup franc. Pierrot yahesheje Rayon Sport amanota akomeye ubwo iyi kipe yakirwaga na Sunrise. Mu minota ya nyuma yanyeganyije urushundura, ibyishimo bitaha abasore ba Masud. Pierrot ni umuntu kwanza wabamuye akazina yitwa fundi sinengene mu kimyagana mwita umufundi n'umufundi tu. Urumva ko umufundi hano hose akora ubufundi. Ni umuntu kwanza yumva abandi, ni umuntu atarakara mu kibuga, urumva ni umuntu apanga ekipe, ni umuntu akonseye ekipe, ni umuntu mbese ni wa undi ekipe igenderaho. Si kubera ngo azi umupira cyane oya, hari ibindi abantu benshi bamuruta mu bakinnyi, ariko hari afite mentalite y'umuntu mukuru mu mutwe, gupanga abandi, gukonseye abandi mu kibuga, urumva kubaha morale abandi mu kibuga, mbese ni nka kapiteni mu kibuga atari kapiteni, urumva icyo ni cyane. Ibintu cya kabiri, ntabwo ajajenjega mu kibuga, nimba ari mu kibuga ari mu kazi, nta bintu ngo kiresa rwari, urumva ni umuntu azi kwifata kabisa nk'umuntu mukuru mu kibuga, ni umuntu afasha ekipi, ni umuntu afasha mbese abakinnyi n'abatoza, mbese akaduha n'inama hanze na turi mu kibuga. Kapitene Ndayishimiye Eric bakunze kwita Bakame nawe yagize uruhare rukomeye mu kugarira izamu rye, dore ko yagiye akuramo amashoti akomeye yagombaga kuvamo ibitego. Kugira ngo twari igikombe burya ntabwo biba byoroshye, nubwo ari ibintu ryama ngo ubyuke wabirose cyangwa ube wakigezeho, bisaba kurwana intambara n'urugamba mu rundi. Navuga ko twaritanze cyane, twashyize hamwe, amakosa yari yabaye umwaka ushize tugeza kuyakosora, niyo mpamvu twatwaye igikombe. Mu gice cya kabiri cya Shampiona, Rayon Sport yongereye imbaraga mu busatirizi, izana rutahizamu wundi ukomoka muri Mali, Tidiane Kone, wayihesheje amanota akomeye cyane nyuma yo gutsinda Bugesera igitego 1-0 kuri stade ya Nyamata, ndetse no kunyeganyeza inshundura ku mukino wahuje Rayon Sport na Musanze kuri stade Ubworoherane. Rayon Sport yitwaye neza cyane ku makipe yahabwaga amahirwe mu guhatanira iki gikombe, ariyo Police FC, AS Kigali, nubwo yatsinzwe na mukeba wayo Arpl FC igitego 1-0 kuri stade Amahoro. Guhozaho intsinzi ni bimwe mu byahesheje Rayon Sport amahirwe yo kwegukana iki gikombe. Amanota yakuye kuri AS Kigali nyuma yo kwitsinda igitego 1-0 mu gice cya kabiri cya Shampiona za Rwanda Premier League byakomeje gushimangira amahirwe yayo. Kunyagira Gicumbi kuri stade ya Kigali, gutsinda Kirehe bigoranye, byakomeje guha ikipe amahirwe akomeye cyane yashimangiwe n'amanota 3 ubwo Rayon Sport yatsindaga Mukura Victory Sport kuri stade ya Kigali ibitego 2-1. Mere nko kuri Rayon Sport yo yagize ikintu cya consistency, guhozaho. Match yatsinze ni nyinshi cyane, nkuko bisi ni match imwe yatsinzwe muri Shampiona yose. Yabarushije ikintu kimeze nko kumenya agaciro k'igikombe, kuko yirinze gutakaza. Ikindi kintu imikino yagiye bahuza hagati yayo ma ekipe, nta ikipe ya Rayon Sport yigeze yatakaza. Rayon Sport yatwaye iki gikombe nyuma y'imikino 26 hasigaye imikino 4 ngo Shampiona za Rwanda Premier League 2016-2017 irangire.
Amakipe atandukanye harimo Police FC, Arpl FC ndetse na AS Kigali nayo yahabwaga amahirwe yo guhatana igikombe cya Shampiona Azam Rwanda Premier League 2016-2017, dore ko yose yari afite abakinnyi bakomeye. Police FC yatangiye Shampiona yiyubaka, izana umutoza mushya Seningari ikuye muri Etincelle, inagura abakinnyi bakomeye nka Micho Justin na Mwizerwa Amin ibakuye muri AS Kigali, ndetse na Habimana Hussein, Nizeyimana Mirafa bose bavuye muri Etincelle, na Celestin Ndayishimiye wavuye muri Mukura Victory Sport. Seninga Innocent ntiyatangiye neza Shampiona, dore ko umukino wa mbere yatsinzwe na Rayon Sport ibitego 3-0 kuri stade ya Kigali. Gusa yagaragaje impinduka kuri systeme yakunze kwita Portugal style, yatumaga abakinnyi be bahora bashaka gutsinda ibitego byinshi. Ba rutahizamu be Dani Usengimana na Micho Justin kumenyerana kwabo mu kibuga kwatumaga babasha gutsinda ibitego bitandukanye, dore ko ari nabo batsinze ibitego byinshi. Usengimana Dana akaba wahize abandi muri Shampiona Azam Rwanda Premier League, aho yatsinze ibitego 19, naho Micho Justin akaba yaratsinze ibitego 15. Imikino imwe n'imwe Polisi yagiye itakaza intsinzi, nyamara yari yitwaye neza. Aha twavuga umukino wari wayihuje na Rayon Sport nyuma ikaza gutakaza intsinzi, umukino wayihuje na Arpl FC kuri stade ya Kigali amakipe yombi akanganya, ndetse n'umukino wazihuje kuri stade ya Kicukiro, Musanze FC ndetse na Kirehe. Namwe mu makipe yagabanyije amahirwe ya Police FC yo kwegukana Shampiona. Police FC yasoje Shampiona ku mwanya wa kabiri n'amanota 61. Kubura igikombe navuga yuko hari facteur nyinshi zaba zarabiteye. Navuga ko nka facteur ya mbere nuko naje mu ikipe iri ku mwanya wa 5, abakinnyi bari bamenyereye gutwara ibikombe bagera kuri 3 bajya mu ikipe ya Arpl, bisaba nkaho ngiye gutangira 0 kandi mu gihe cya sezimwe byaragoranye rero, ariko byiba dukora neza tuva ku mwanya wa 5 tujya ku mwanya wa 2, bigaragara ko twagize gutwara neza ariko tutageze ku ntego nyamukuru yo gutwara igikombe. Iyo ni facteur imwe. Facteur ya kabiri no kubura abakinnyi bafite maturité yo gutwara ibikombe. Mu bakinnyi nasanze nsangamo cyangwa naguze bari bakeya, avuga yuko ari ibyo bintu byatumye ahanini tutatwara igikombe. Mu rwego rwo kwiyubaka no guhatanira Shampiona y'umwaka, Arpl FC yari yubatse, izana abakinnyi nka Muhajira Kizimana wayigiyemo aturutse muri AS Kigali ku mpizanyo, Onesme nawe watijwe avuye muri AS Kigali, Itangishaka Blaise na Nsabimana Aimable bari baturutse muri Marine FC, Ngabo Mucyo Freddy bari bakuye muri AS Muhanga, ndetse na Manishimwe Emmanuel wavuye muri Rayon Sport. Aba bakinnyi bagiye bafasha Arpl FC kubona amanota mu mikino itandukanye, gutsindwa na AS Kigali umukino ubanza kuri stade ya Kigali, gutakaza amanota 3 kuri match ya Gicumbi, kunganya na Pepiniere, kugabana amanota n'Amagaju, Bugesera ndetse na Musanze. Aya namwe mu manota y'ingenzi yakuye Arpl FC mu rugamba rwo gutwara igikombe cya Shampiona Azam Rwanda Premier League. Mvuze kuri Shampiona ngira ngo ni twebwe twatanze igikombe. Bonye ukuntu twakinaga, warebaga twakinaga tari ikipe, wabonaga ikipe yose ntabwo twakoreraga hamwe, kandi iyo mudakoreye hamwe birabakurikira mu kibuga, ugasanga ari za match twakinaga bona ko turanganya, dutakaje amanota tutagomba no gutakaza. Navuga yuko mu bintu byatumye tubura igikombe ni kudahuza kugira ngo dukore nk'ikipe. AS Kigali nayo ni imwe mu makipe ahora ahatanira igikombe cya Shampiona. Mu rwego rwo kwiyubaka ihereye muri defense yayo, yaguze inshuti n'amagara Ismail wari uvuye muri Arpl FC, nta muhanga Tumaine Titi nawe wari uturutse muri Arpl FC, uyu akaba akina hagati, ndetse na Mubumbi Bernabe watsindiye ikipe ibitego 4 umukino bakinaga n'ikipe ya Mukura Victory Sport. AS Kigali yaje gutakaza amanota yikuye mu rugamba rwo gutwara igikombe, aho yatsinzwe na Rayon Sport na Police FC, amakipe bahataniraga igikombe. Icyambere kuko nko muri football hariho abakinyi, hariho staff technique, hariho aba official, hariho n'abafana, urumva ibyo byose
nibyo bikujyana bikuha imbaraga mu gutwara igikombe ariko iyo hamwe ubona ko nta mbaraga nk'utube nko kubafana usanga ntabwo dufite kandi urebye imikino twagiye dutsindwa myinshi wasanga ari ya makipe utamahirwe urebye twagiye tungana na Marine wabo tunganya na Gicumbi wabo dutsindwa na Kirehe iwabo urumva ko ari aho twari kubonera amanota ku buryo yari kutugeza mu myanya ya mbere. Ikindi urebye undi mukino usibye Rayon Sport ariyo yadutsinze inshuro ebyiri hano kuri kibuga cyacu na Police, izindi wasangaga ko twagerageje kuzitsinda n'imikino urebye twatsindiye ku kibuga cyacu ntabwo ari myinshi, twatsindiwe mu kibuga cyacu ntabwo ari myinshi, niyo twanganyije ntabwo ari myinshi ariko ugasanga hari ikipe yatahagaze neza muri shampiyona ariyo yagiye twagiye dutakazaho amanota. Intambara yo kuguma mu cyiciro cya mbere ntiyari yoroshye. Kiyovu Sport ikipe y'amateka yamanutse mu cyiciro cya kabiri nyuma yo kutitwara neza. Iyi kipe yatangiye shampiyona ifite politiki yo kuzamura abana bakiri bato, igumana bamwe mu bakinnyi bakuru yari isanganywe nka Mukamba na Masombwa, Ngirimana Alex ndetse na Lomami Andre. Aba baje biyongeraho Mustafa Francis, Bigirimana Blaise, Hakim Kompaore na Ibrahim Kulibari, ariko umusaruro mu kibuga urangurabura. Imikino mu kibuga yarangwaga no kutagira inararibonye byatumaga Kiyovu Sport itakaza amanota ya hato na hato. Aha twavuga umukino wahuje na Arpl FC aho yatsinzwe ibitego biri mu minota ya nyuma, umukino wahuje na Mukura Victory Sport Kiyovu Sport yishyuye igitego hanini cyatewe n'uburangare, umukino wahuje na Police nawo yarawutsinzwe. Iyi kipe kumanuka kwayo kwashimangiwe na Rayon Sport ku mukino wa nyuma ubwo yatsindwaga ibitego 2-1 kuri Stade Mumena, maze amateka arandikwa ko ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2017 Rayon Sport ishize akadomo ku kumanuka mu cyiciro cya kabiri kwa Kiyovu Sport, umukino washimishije cyane abakunzi ba Rayon Sport. Mu gihe abarebe bishimiraga intsinzi ariko bamwe mu bakunzi ba Kiyovu Sport intimba n'amarira menshi byaragaragaye, ariko banerekana ko bazahora inyuma y'ikipe yabo Kiyovu Sport bakunze kwita urucaca. Mu mikino 30 Kiyovu Sport yatsinzwe imikino 15, itsinda imikino 6 gusa, inganya imikino 9. Abazamu bayo bakaba barahindukiye bakura umupira mu nshundura inshuro 45, bisobanuye ko yatsinzwe ibitego 45. Mukura Victory Sport nyuma yo gutakaza abakinnyi nka Mwagiri Hakizimana wagiye muri Arpl FC ndetse na Celestin wagiye muri Police FC, yazanye abakinnyi batandukanye nka Samba Cedric, Bukuru Christophe ndetse n'umuzamu Hassan, bose baturutse muri Rwamagana. Ikipe yari yitwaye neza muri Azam Rwanda Premier League 2015-2016, abakunzi bayo bari bafite icyizere ko izarushaho kwitwara neza. Umukino wahuje Mukura Victory Sport na Arpl FC wagaragaje ubushobozi buke kuri bamwe mu bakinnyi bashyiye ikipe yaguze. Mukura nyuma yo gusoza igice cya mbere cya Shampiona umusaruro wayo ari muke, byatumye ikora impinduka isezerera umutoza Okoko Godifra izana umubirigi Ivan Minald ngo ayikure mu myanya mibi, ariko ikipe yakomeje gutsindwa umusubirizo. Gicumbi nayo ntiyatangiye neza Shampiona kuko yatsinzwe imikino myinshi, bituma ijya mu mubare w'amakipe ashobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Yatangiye Shampiona ifite abakinnyi benshi bakiri bato badafite inararibonye, bigatuma batsindwa umusubirizo. Cyakora yabashije kwihagararaho mu mikino imwe n'imwe nk'umukino wa Arpl FC mu gice cya mbere cya Shampiona ubwo amakipe yombi yanganyaga igitego 1-1, itsinda Kiyovu Sport kuri Stade Mumena. Mu gice cya kabiri cya Shampiona ubuyobozi bwa Gicumbi bwakoze impinduka buhagarika umutoza Baraka Hussein, asimbuzwa Okoko Godifra wari umaze gutandukana na Mukura Victory Sport, akaba yarabashije kwitwara neza aho yatsinze Arpl FC igitego 1-0. Gicumbi kandi yakomeje kurwana urugamba rwo kutamanuka mu cyiciro cya kabiri, igabana amanota na AS Kigali. Umucunguzi w'amakipe arwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri Okoko Godifra yabashije kugumisha ikipe mu cyiciro cya mbere. Marine FC yo ni ikipe isanzwe izwiho gukinisha abana bakiri bato b'abanyeshuri badafite inararibonye, bigatuma itsindwa imikino imwe n'imwe. Umukino wayihuje na AS Kigali ikaza gutsindwa,
ni umwe mu kintu yagaragaje icyo kibazo cyakora ikabasha kwihagaraho rimwe na rimwe iyo yahuye na mukeba wayo Etincelle kuri stade Umuganda. Mu mikino ya nyuma ubwo shampiyona yari hafi kurangira, Marine yabonye amanota akomeye cyane yahesheje itike yo kuguma mu cyiciro cya mbere. Aha twavuga inota rikomeye yakuye kuri Arpl FC. Umukino washimangiye kuguma mu cyiciro cya mbere kwa Marine FC n'uwo yatsinze Kiyovu Sport igitego kimwe ku busa kuri stade Umuganda. Kirehe yazamutse mu cyiciro cya mbere umwaka ikora impinduka muri staff technique, izana umutoza umenyereye amarushanwa kandi ufite inararibonye Kishi Sogonya Hamis. Uyu mugabo yabanje kugora amakipe amwe n'amwe, aha twavuga Police FC dore ko ubwo amakipe yahuraga ku Kicukiro yaguye miswi igitego kimwe kuri kimwe. Kirehe kandi ni imwe mu makipe yabashije guhangara Arpl FC kuko ubwo zahuraga Kirehe zanganyije ubusa ku busa. Cyakora nayo hari imikino imwe n'imwe yatsinzwe bigaragara ko yari yabashije kwihagararaho. Aha twavuga umukino wayihuje na Rayon Sport kuri stade ya Kigali. Ibyaranze Shampiona. Imisifure ni kimwe mu byavuzweho cyane muri uyu mwaka w'amarushanwa by'umwihariko muri Azam Rwanda Premier League 2016-2017. Urugero umukino wahuje AS Kigali na Rayon Sport, aho benshi mu bakunzi ba Ruhago batavuze rumwe ku gitego cya Rayon Sport. Umukino wahuje Mukura Victory Sport na Arpl FC kuri stade Huye watumye umusifuzi Uwikunda Samuel ahagarikwa nyuma yo kudatanga ikarita itukura kuri Simpenzwe Hamid wa Mukura Victory Sport wakubise umutwe rutahizamu wa Arpl FC Isa Bigirimana. Umukino wahuje Amagaju na Arpl FC Nyamagabe kuri stade ya Nyagisenyi, nawe abafana ndetse n'abatoza b'Amagaju ntibishimiye icyemezo cy'umusifuzi. Ubwo Kiyovu Sport yakiraga Mukura Victory Sport kuri stade ya Kigali, amakipe yombi akanganya igitego kimwe kuri kimwe, nabwo byateje intugunda ku ruhande rwa Mukura Victory Sport. Amarozi yavuzwe mu mukino wahuje Mukura Victory Sport na Rayon Sport n'amahane hagati y'amakipe yombi kuri stade Huye ni bimwe mu byavuzwe cyane mu itangazamakuru. Ntibyagarukiye aha gusa kuko imyumvire n'imigenzo nk'iyi yakomeje kugaragara no mu yindi mikino. Uyu mwaka w'amarushanwa abafana bagaragaje imbaraga mu kogeza amakipe yabo. Abakinnyi nabo bagiye bishimira ibitego n'intsinzi mu buryo buryoheye ijisho. Abatoza mu gutanga amabwiriza ku bakinnyi no kwishimira intsinzi, ariko rimwe na rimwe bagaragaza kutishima. Abakinnyi batazagaragara muri Azam Rwanda Premier League 2016-2017. Dani Usengimana rutahizamu wa Police FC nyuma yo kwitwara neza muri Shampiona yaguzwe na Singida United, ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere uyu mwaka muri Vodacom Premier League muri Tanzania. Rusheshangoga Michel myugariro wa Arpl FC nawe yerekeje muri Singida United. Uyu musore nawe yabaye intangarugero muri iyi kipe dore ko yatangiye kwikinira mu mwaka wa 2012. Muri rusange iyi shampiyona yabonetsemo ibitego 473. Rayon Sport ikaba ariyo yatsinze ibitego byinshi kuruta andi makipe, aho yatsinze ibitego 62, ikaba yarongereye ibitego 12 ku byo yatsinze muri shampiyona y'umwaka ushize, aho yatsinze ibitego 50. Pepiniere yamanutse mu cyiciro cya kabiri itsinzwe ibitego 47. Abayobozi mu nzego z'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse n'abatoza b'amakipe atandukanye basanga Azam TV umuterankunga wa shampiyona hari byinshi yafashije. Icyambere n'ubushize nabivuze nuko abakinnyi bacu babaye exposé cyane ku buryo iyo urangije match ya no kuri YouTube hariho n'abantu baguhamagara bari hanze kure bakakubwira ukuntu umukino wari umeze, uri ku rwego hejuru, ukuntu Azam idufasha n'ukuntu yerekana match iri mu rwego hejuru, ni kuri niveau navuga y'umupira mu rwego niveau. Ikindi nuko natwe hari ibyo byadufashe kubatoza, njya nza ngafata amasede nkareba ukuntu amakosa twakoze, ari no mu bakinnyi ukareba icyo ugomba gukosora. Hariho na discussion kera twakoraga tudafite igihamya ku basifuzi, uragenda ukareba ukabibagiwe hano wakoreye amakosa. Icyo Azam yongeye muri uyu mwaka tukirebera muri impact yabyo, ntabwo tubirebera mu munsi ku wundi. Ubwo ni management ya Azam iba yongeyemo quality, abantu abakozi
mbese amamace namwe kongera kuyafata live. Ibyo ngibyo ntabwo tubijyamo muri detail kuko ntabwo tubireberamo impact nk'ukuntu twe twavuga impact twagize no kureba ese turarangiza Shampiona. Impact ya mbere nta forfait twagize biturutse ku bushobozi Azam iduha, ariko impact nini cyane ese turayirangije abakinyi bacu visibility yabo yaragaragaye. Hagiye bangaye, hagiye umwe byaba byiza, hagiye babiri nakarusho, hagiye benshi ni sawa, ariko ubu ngubu nakubwira yuko hari kiyongeye kuko hari abandi bakinyi bagiye kuva mu gihugu bajya hanze kandi kubera visibility ya Azam aribo Dani na Michel Rushishangoga bagiye kujya muri Tanzania, nta handi bajya kubarebera atari kuri Azam TV. So ikindi cya ruta twavuga ko cyarushije umwaka ushize nuko ama equipe yabonaga subvention yabo iva muri Azam on time. So twabishimira rero management ya Azam yo mu Rwanda. Ubwo ngubwo ndashimira par ricochet abo muri Tanzania, nkasaba yuko twakomeza gukora gutya, ntari iki n'ikibazo turicara twagikemura. Mu gihe Shampiona Azam Rwanda Premier League 2016-2017 yatwawe na Rayon Sport, ni iyihe kipe izegukana igikombe cya Azam Rwanda Premier League 2017-2018? Tubitega amaso naho ubutaha.